Konke amagumbamane omhlaba siyabingelela zihlobo zami. Thina singabaphilileyo ngisithi philani nani ngegama lomusa wedlozi. Ngithanda ukuqondisa izinto ezimbili ezintathu. Emsebenzini wesintu sihlangana nezinto ezehlukeneyo nezinkinga ezehlukeneyo, izinkinga zabantu. Kodwa-ke siyazinikela ngazo zonke indlela ukubana sikwenze kwenzeke. Thola ukuthi kwesinye isikhathi izinto zokusiza iy'nkinga zakho asinazo. Kodwa kithi kubalulekile ukubana sihambe sikudingele sizithole ukuze ukwazi ukuthola ukuphila. Kodwa engithanda ukuqondisa phela akufani, umuthi awufani nokhuni nje esizophungula udobha endleleni. Sithi thatha lokho kuzokusebenzela. Kufanele sijule sibheke ukuthi inkinga yakho singayiqhaqa kanjani. Nesizathu sokuthi imisamo yethu ayifani, abanye abantu imisamo yabo ibophekile. Siyazinikela thina ukuhamba izindlela sikwazi ukuthi sidinge imithi ezokwazi ukuthi iqhaqhe ukubopheka komsamo wakho. Lokhu ukubopheka komsamo wakho kusuka kungasonkinga yokuthi idalwe ngumelaphi, isuke vele uthi ithole iy'nkinga osuke unayo. Ngokubana sinakho-ke sinayo indlela yokuthi siyiqhaqa kanjani indlela yokuboshwa komsamo womuntu. Siyazinikela ngayo yonke indlela ukubana sikutholele lezo zinto siqhaqhe umsamo wakho obotshiwe ukuze ukwazi ukuphumelela. Nabanye-ke kube ukuthi amadlozi abo uthola ukuthi vele abophile. Siyazenza ngazo zonke indlela ukubana sikwazi ukuthi sikusize sikhulule idlozi likwazi ukusebenza leyo nto esisuke sifuna ukubana iyenzakale. Ngendlela yokuthi thina asikwazi ukuthi singaphambula idlozi lingasebenzi ndawonye lokho esisuka sikunikeze khona. Lokho thina angeke sikwenze ukuthi siphambule idlozi lakho lingakusebenzeli bese siyakunikeza izinto ezizoziphambana nedlozi lakho. Ngokubana yonke into thina sisuka siyihlaziyile ngazo zonke indlela, sisebenze nalapho esisuka sishiyele khona emuva sisebenze kuze kuvuleke. Yikho lokho-ke sisitsho ukuthi noma ngabe thina sikusiza kwesinye isikhathi uthola ukuthi izinto zakho ziyadileya. Phuma uhambe nawe uye omunye umuntu ukuhlole ukuthi inkinga yakho ingabe ikuphi. Lokho akusiko mlando ukuthi uyaphuma uhambe uyohlola noma ngabe usetshenzwa ngomunye umelaphi. Ngokubana awuhambanga uyodinga insebenzo, uhambe ukuyohlola ukubana yini into engabe ibamba impilo yakho. Ngokubana nje sikhuluma kanjena kunabantu asebehambe uthola umuntu uhambe inyanga ezingu-14-15 kodwa usizo akalutholi. Okunye kungindlela yokuthi nalapho mangabe ethanda ukuthi aboniswe noma ngabantu abakhakayo oluqinile ukuthi hhayi akuphume uke ubheke impilo yakho. Usuka segijimela leyo nto ayiyo asuka eyifuna. Kukathi-ke thina mangabe nanjalo sikunikeza umuthi, thina sikunikeza umuthi esikwaziyo ukuthi uqondane naleyo nkinga yakho. Asikwazi ukukunikeza into engaqondananga nokulungisa inkinga yakho. Njalo senza lokho esikwaziyo esakunikezwayo. Asiyenzi into ekanzwa bethu ukuthi hhayi ngizwa umuntu ethi uyenza ulutho oluthile bese ngisithi mina ngiyalwenza. Ngiyenza into enginikeziwe amandla ayo ukubana ngiyenze. Ngikwazi ukuthi noma ngabe kunzima kangakanani kwesinye isikhathi empilweni yakho kodwa kogcina kuvulekile. Into ebalulekileyo yikusebenza ngokuzwana. Ungizwe nami ngikulalele isikhalazo sakho uzobona sisebenza sisiya phambili. Ngokubana enye into enthanda ukuyibeka, awungahambi emuntwini osizayo mangabe usazi ukuthi wena ufuna ukuthi usizwe kanjani, yingoba uyabe unayo phela indlela yokuzisiza. Hlala uzisize, kodwa nami nginjena-ke
ayizibanguli inyanga, nami ngiyadinga ukubangulwa ngabanye mangabe senginenkinga. Kukhona okwami nami ongisuka nginakho kusuka kungadile, inja yami engisuka nginayo vele engadile, leyo isuka iyinja yami, ayingeke ingibangule zonke izinto. Le yinja yami yokuthi mangabe umuntu ethanda ukubana adlalele kimi ngokuganga kwakhe, nami ngiyiphakamise eyami inja iyoluma isitha sami. Yingakho-ke wena mawuyisigulane sami awuyena sitha sami, anginaso isitha esiyisigulane. Ningayesabi ukuthi hhayi uthi isitha sami ngokusitsho nami nginje kusho ukuthi angangisusela izinto ezimbi. Angikwazi ukususela isigulane sami into embi, kodwa-ke umuntu omubi ngokubana vele omunye nomunye umuntu unezitha, kodwa isitha esingabe sikugangela wena ongazange usenze lutho, unalo ilungelo lokubana nawe uzibuyiselele, uziphindiselele. Yingakho bantu bakithi ngisithi philani konke amagumba umane omhlaba, injabulo ihlale nani ngaso sonke isikhathi. Bese ngisisho ngithi kukhona abantu engasho ukuthi hhayi mangabe izinto zabo zibophekile ngizohamba ngiyodinga leyo mithi yokukhulula izinto zabo zikwazi ukukhululeka. Yingakho-ke siyayihambela imithi, sihambe siyigubhe, sibuye siwomise, siyihlanganise kuphume leyo nto sidinga ukuthi sikwenzele yona, nathi esisuka sitshelwe lidlozi okungeyona into esisicabangela yona, ngokubana vele akusebenzi ngomcabango, sisebenza ngedlozi. Siyaphupha lokho esikuphujisiwe, siyahamba siyokwenza sikwenzele khona. Kuyenzeka kuthathe isikhathi ukuthi leyo nto ungayitholi, kodwa-ke mangabe siyitholile siyakwazi ukubana sikutshele ukubana hhayi siyitholile. Njengakalokho-ke bekhona abambalwa engake ngakhuluma nabo ukuthi lezi zinto ezingatholakala engingenazo ngizozihlanganisa namanje zihlangene. Mangabe uzazi ukuthi ngakhuluma nawe ngalolo hlobo, ngakutshela ukuthi izinto zakho ngizozihlanganisa zihlangane, uxhumane nami ku-083 2066954 083 2066954. Umsebenzi awumanga uyaqhubeka, siyazikhulula izinto zabantu, siyakunikeza into yempumelelo. Manje sesimatasa sikhanda isigubhu semali, isigubhunyana nje esincanyana mhlobo wami, esingesesigubhu esikhulu kakhulu, isigubhu nje esincanyana. Lingadudulwa ngabantu, abantu belitshele ukuthi okay hayi mawuthatha into enje usuzithathele ukufa. Zikhona izinto mhlobo wami ezingenakho ukufa ezizokunikeza impumelelo. Kakhulu laba abantu asebehambile indlela baphumelela bayathanda ukubana bancindezele abanye abantwana, bebatshele ukuthi hayi ungathatha lento ekanje uzoshona. Njengamanje nje sikwazile ukubana sihlanganise isigubhu lesi esemali esincanyana engakakhuluma ngaso, esiyiso-ke esireplace la amadoda amabili. Sona-ke sinamandla kakhulu ngokubana awusakwazi ukuthi uzoboleka amadoda amabili, kodwa uboleka sona sisodwa nje siyekwazi ukukusebenzela. And njalo asigeji mhlobo wami lesi sigubhu, mangabe usifuna uphatha inkanyiso ka-6500 lesi sigubhu, ubuye uzosiboleka uhambe uyosebenzisa for 1 month, ubusuyasiletha leso sigubhu. Sikwazi-ke kunenge sikhuluma sihleli sindawonye, asikwazi ukubana ezinye izinto sizikhulume lana ku-social media, ngokubana zikhona izindlebe ezitshontsha izinto zabantu, athathe azenze ukubana yena nguye okwenzayo. Njengalaba bantu abathanda ukubana besibuze imibuzo, umuntu kade ufuna ukubuza umbuzo ku-WhatsApp, ebuza ukuthi nginenkinga ethile ngingazisiza ngani. Wena ukhulule inhliziyo, umtshele, umthumele ukuthi hhayi ungahamba udinga ukuthi nokuthi, kanti ubhala ibhuku uyaqeda. Umuntu ubhala ibhuku lakhe uyaqeda, eqeda lapho ahambe uyohlala emkhukhwini wakhe, sengumuntu oseselapha abantu. Lokho-ke sesama ngakho asikwazi ukuthi silayele umuntu umuthi on WhatsApp esithi yena uphethwe yikuthi. Yingakho-ke